Potong gaji bos. Potong gaji mak tulis. Kak. Bisa ya bisa. Goreng gawe tumis. Kayak ibaratnya musik. Dipikir di pulang kali kuring hirup teh kasnilan tapi loba salah dicingan malahan can tumarima di dunia hirup kuring eling apa bubuni apa layu abah kado ibadah oke cara bisa bisa oke ajar bogor ayo bercoba di dunia hirup